وڵاتێ مەیەکە پلاتەنگی مەژیەک بە سلوگانا سەرەکە بوو دنافوی سەکنا ئینسیاتیڤە جوانên Rojavayê Kurdistanê li bajarê Köln li Almanya encam day. Ew hevdem bû li gel çendîn çalakiyan ku li bajarên nû din yên welatên Ewropî hatibû encamdan lê bêyî berhevbûna nûnerên hîç partiyeke siyasî مسجد جي بارتيا كردا قال ما حمي اقدار كرن ما دعوات كرن بالتالي ابراوان از نظام شماناتن قال كان وك داخازي خانه قال كان يعني نرينا خان نباش لفي بيشانداني دان ام ارمان جما كو بارتي ملهف بكن ام تا ارمان جي مدنينا ام دعوات افا بارتيان دكن كو فقل هف بكن بس ناتن ام نكانش كثيره بين يعني ji sazî Komala û partiyên Kurdaniyên li Almanya tenên nûnerê Civaka İslamiya Kurdî û mamostayekî Ûliye ji Rojavayê Kurdistanê berhev bû. روحي خورتان اصلا هيفيا كردستان حقيقه خورت نشان دادن فام سياسه مدار ولدار چه دبه ملا ببه گرک هنه که گوهی مرا ام هيفي خورتان داخازي خورتان چیه چه دوغازن گرک ام سیاست عمل در دور وی در دور وی بجفن Navê wî Laliş e û ew bixwe Kurdekî neêzitiye û daxwazek ji îdara zatî heye. داخوازا مل سر عردی جی بپن یک هیزه می پشمرگی روجاوا جی وگرن ارکی خال روجاوای کردستان بکن لگل برای خوی پگی جی بکن و ام دخوازن ای اداره ذاتی وانا جی او جی دلی وانا فرب و برای خوی دنجی قبول بکن. Daxwaza derîna Kurdan yekêtî û yekgirtina hêzên wan yên siyasî ye. Li dûra welatiyê Kurd dixwazin hêzên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê yekrêz û yekdem bin. Bi taybetî jî hêzên wan yekçekdarî, şervan, gerîla û pêşmerge di yek sengerî dabin û di evê qonaxê da dîrokekê ji bo Kurdan û nifşê dahatî binivîsînin ku hemû bi hev re jê ra serfiraz bin. Zinaşîn û Rodaw